Dostlar, assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Hurmatli mekendeshler, Soqquluk mal bozorundayız dostlar. 3-chi chiqarilish. Birinchi chiqarishda qo'y echkilar tartib ko'rgazdim, ikkinchisi жылқыларды. Endi uylar tartam. Uylarni video tartib ko'rgazib sizlarga. Like bosib qo'ldaningizlar. Kanalga xattalib ko'ringizlar dostlar. Reklamалық қызматы номер 777 84 96 48. Bayka aldınız be? Ya. Ha, sizdeki emas be? O meniki emas. Bugün dostlar 20 dekabr 2025 yıl Çuyalısı Soqquluk rayonu Soqquluk mal bazarı. 20 dekabr oldu. Ondan başlayınca Muzoğlu ekan. Qancha so'raysiz jigit? 180 ming. Bu qanchasi torpoqi? 3-si. Qancha sütü var hazır? 12 litr sütü var ekan. 20 litr deydi, eldim var bu yerda. Bu qanday paroda? Şvits menen Alatoq deydi. Bazar qancha berdi bu so'radi? 160. 5. Ha, 165 berbeding ha? Muzosi bilan 180 ming ha? Daha qaysening? O, qirava. Birili. Nomerini qoldirasizmi? 0503 14 16 11. Mana dostlar, chalasizlar. Buni bo'la turgan jeri qancha bo'ladi? Bere turgan jering. Azmas tushirib berem deydi dostlar. Chalasizlar, sodang bersin. Bu qancha so'rab turibdi? Bo'g'izga. 200 dedi. 200. Bu ne eskimi? Neyisi yo'q. Şöp qancha so'raysiz buga? 150. Yaqin bo'g'iz o'sha-da. Yaqin bo'g'iz 150. Qunajinchi qunajin. 70. Bu da 70 be. Bu 80, bu 70. Onu cükte odat. Bu Angus kimdiki Angus? Angus'un neyisi yok. Bu uy qancha ekan? Şunu tapmay tasda. Neyisi yok ekan ha? Baga siz kemasmi? Ha, bularchi bu qunajinlar. Qunajinlar qanchadan? Sizlerdeki emas be? Tak, bularning neyisi yo'q ekan. Ya qancha ekan bu qunajin? Baqqirib so'rasang da aytmaydi. Buna ke buqa. Kaçak buqalar. Bunda es yo'q. Var iyisi. Qancha ekan? 220 bin oldu. Alındı bu. Alındı. 220 ming so'm deydi. Alındı cho'ng buqa. O qunajinlarda yaşap bular qanchadan bo'ldi? 111'den. Bular bo'g'iz emas ha? Etga da. Na, qisir deydi. Etga ketadi. Siz qancha so'raysiz? Tak, bularning neyisi yo'q. Aytqisi kelmasa meniki emas deb qo'yadi. Bu Angus kimniki? Sizniki emas? Bu qancha so'raysiz? 115. 115. Ha, bo'lsa qancha? O meniki emas deydi. Tak, bu yoqda bayağı qiladi. Oyog'dan so'raychi, assalomu alaykum. Qalaysiz? Qaysiziki jaf? 4 bosh ha? O chekadan boshlaysan da. O qanchani tug'gan u? Ya. 6ni tug'gan. Bu qancha? 140 bo'g'iz. Tak, bunisi-chi? Buldagi 140. Buldagi bo'g'iz. Bular qancha oydan bo'g'iz? 8 oydan. Bunisi-chi? Sog'an o'xshaydi. Sağ. Keç bo'g'iz. Qancha bu? 130 deydi. 2-3'te tug'an ha? Ha, narxi cho'ngchi? 190. 190 ming. Bular bo'g'iz o'xshaydi. Doğru bir ayga jetpeydi. Bir ayga jetpey to'ydi. Bular ham qancha süt berdi, qanchani tug'di, ne parodadan qochdi. Pol o'zingiz aytasiz, nomerni qoldiringiz. O'zing qirg'iz uylar 4 bosh. Nomerini aytasizmi? Aytыңыз. 0502 56 13 13. Dostlar, chalasizlarmi? 4 bosh uy.
Biri sağın, üçü boğaz. Yakın boğazlar. Kunazınlar kançadan? 85 100 zeytinler. Ondan öyle. Bu kunazınlar kançadan? 120'dan deydi dostlarımlar. Bunlar boğaz emez. Kısır. Tamam. O muzoğlu kançaga? 350. 150 bin. Kançanın torpağı bu? O 5. Beşincisi. 150 bin so'm. Ya şef kança sırası bana? Ya. 135. 135 bin deydi buna. Sizce? 140 boz. Ha, 140 bin deydi. Sen kança sırasın? 120 bin deydi buna. Pazar ağlamı da gel. Kança sırası bularga? Bunu 165 lira. Onsu 165. Ha bunisi çı? Bunun 145. 145, 165. Var sağın boğazlar. Boz. Jetay'dan ötken boz. Boz 8 ay gidecek. Bu 8 ayga жақын. Бұл 7 aydan өткен боғаз екен достарым. Daha қайсысы бар сіздікі? Так, бұл қанша сұрайды? Bozdu kanca. 130 дейтін әкем оңында болған. Бұл қаншаны туған әмі? Бірді туған дейді достарым. Онда жерде жүріш қиын. Тура түсінесіздер. Тура қарма камераны деп. Бұлардың номерін қалтырасыз ба? 0500 47 55 88 ысыр çalasızlar bunlar. Ondan uylar. Şöf ötüp edeyik. Tak. Şöf kanca sırayız? 140. Bu kancan tuğanı ya? 3'tü tuğanı. Boğaz sağın. Sağın. 140 bin so'm. 3'tü tuğan. Tak, o muzoğlu uylar tübekçi. Kancadan şef bular? 210. Qaysi 810? 210. Bunisi 210. Bunisi 200 deytme. Bakış. Eko'u teng. Muzoğlu ha? Bular qancha kunduklar ham? Bir juma deydi dostlarım. Bunu qarаңыз. Jalanib ketdi. Bu qanchalik torpoqlar ham? Екінші torpoqlari deydi bular. Yaxshi. Qancha ekan ular? 25 litrden sütü var ekan. Bazar qancha berdi ba? Tak, bularning nomerini aytingiz ona. Telefon nomeri. 0999 26 56 98 15 litr sütü var deydi. Қалған ma'lumotlar bastırdı. Ya kunazınlar qanchadan ne? Kunazınlarni upa deysiz. Qanchadan desem. To'qol qancha ekan bu? 125 bin. Yaşı bir yaş mı? Bir yaş deydi buna. Kunazın. Torpoq değil mi bu? 125 bin. Sırraz nomerini aytınız mı? Ha, bunda öyle satasın. Bermey koydu. Nomerini vermedi. Tak, o sağını qarаңызlar. Qanchaga bul sağını? 135 bin deydi. Gece qarmab turadi. Aql bor. Şef, bular tuğgan tuyulak be bular. Kanka onu kuruyordu tartib kelingizchi. Lan kimden sırayı? Yeyiz var o yerda. O yerda yeyiz. O'shani tartib keldingiz. Ko'p söylebeydi qo'y. Qara uyni yerdi. O'sha qaraychi. Tak. So'y ushaq ekan. Ya bu qara uy kimniki? Esi yo'q qo'ymoqda. Qara uyning neyisi yo'q. Shuni tash bilmayman. O to'qol qancha ekan? 220 bin. Ayat 230. 230 bin. Третий отел будет. Üçüncüsünü koyduk. Ayat Второй отел будет. Второй. İkincisi болады. А магазинская цена какой? Вот за это я не знаю. Вот это 220. 230 bin болады ekan. Окончательно.
Yaxşı. Bu boz kimdiki? Qancha so'raysizlar? 200 ming so'm. Bu egiz suyda o'xshaydi. Assalomu alaykum. Bu qancha oylik bu? Уже buna 9 oy bo'lib qoldi. Bu qanchanısini to'ydi o'shanda? 5-sini to'ydi. Patolog qancha tushib berdi? Quruq çöpte 15 litre beredi deydi. Alav ekan. Onda olğan. Bunun nomerini qaldırasız mı? Aytыңыз. 0554 Ha? 24 32 00. Dostlar çalasızlar. Sodağınızı versin. Жақсы satыңыз. O Muzollu kimdiki? Так, бұл жақын болғыз ұқсайды, а? Мұна ке. Бұл қаншансын тойды әмі? Мұна жақын болғыз. Құрсағы түшіп қалып тұр. 4-сінің тойды екен. 250 мың. 25 литр береді, а? Желіндері таза. 4-өтен рабочий. Мұна звачканы чайнап, мұрды тердеп тұрады. Денсаулығы таза деген белгісі. Оған арқы құнажындар. Алар қаншадан ба? О жерде тұрады. 3 баш құнажын ол жерде. Көрдіңіздер ме? Алар 135-тен бе? 8 ай болсын. 8 айдан боз екен алар. Так, бұл уже жақын оқшайды бұл. 2 жұмада уже жерін қойып бастады. 2 жұмада тойды. Бұның içindегі қандай парадан қашты? Білбеймін ошаны. Ошаны точно білбеймін дейді. Так, азыр мен нар құнажындары көргізем. Мұны сразу номерін айтыңыз, ошол құнажындар да сізге қарайды, а? 705 Çalıyoruz. Так, айтыңыз. 705 0705 31 31 87 87 Dostlar çalasızlar. 24 saat çalıyoruz. Tünde saat 3'te olsa da çalıyor. 24 saat çalıyorsun deydi dostlar. 3'te, 2'de, 1'de çalıyorsunuz. Ana o çok kişinin kunajındары mına ke. Onda olgan. Ya şef bular qancha aylık bo'lasizlar? 8 aydan ötті. Hazırkı nomerge çalasızlar dostlar. 3 baş kunajın. Arka жақта çoğunluğu 4-üncüsü. Şu bağınday, şunday bağlar. Tak, bu жақта dağı teziledi. Biz videonu ayaktayız. Like'lı basınızlar çok.